L-inflazzjoni li qed tinħass diversi pajjiżi madwar l-Ewropa ħallit impatt ferm negattiv fis-swieq tal-investimenti. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia waqt intervista fil-programm Flusek fuq Net Television. Farrugia qal li kaġun tal-gwerra fost affarijiet oħra kien hemm żieda tal-interessi min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew, żieda li wasset ar-rata ogħla ta' inflazzjoni bil-konsegwenza li kien hemm ferm inqas investimenti fis-suq. Kenneth Farrugia qal li pjuttost rari li l-investiment jinżel daqshekk fi ftit xhur. Swieq tal-investimenti kien ġie impattat negattivament mill-fatt li dan l-aħħar 9 xhur rajna żidiet notevoli fir-rati tal-interessi mill-Bank Ċentrali Ewropew. Qatt mesperjenzajnija f'daqshekk qasir żmien kienet impattata primarjament din id-deċiżjoni mill-fatt li bdejna naraw ambjent inflazzjonarju qawwi minħabba ovvjament il-kriżi tal-gwerra bejn Russja u l-Ukrajna, dawn il-geopolitical tensions ħallew inċertezza kbira. Barra minn hekk fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-BOV rat tnaqqis ukoll fid-depożiti kemm dawk personali kif ukoll dawk relatati ma' negozju. Madankollu l-BOV għal sena oħra reġa' żieda fis-self kummerċjali, self personali, kif ukoll self relatat ma' dawk li jixtiequ jixtru l-ewwel proprjetà. Kenneth Farrugia qal li fl-ewwel nofs ta' din is-sena is-self kummerċjali żdied bi 8.7% fil-waqt li s-self personali żdied bi kważi 14%.